Wetsotlhe madume ko gae amogela dikgang tsa botswana television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le go segonkwe mo go tsa metshameko re ntse re tsweletse jalo ministera le ene a helele e le mongwe wa helelang a na le rona wetso ko ditlhogong tsa rona le tamola Gaborone le oketsega go menagane go tsamaya mo go 93% morago ga dipula tsa maobane. Fa ba lephata la tepolwapi ba ntsha tlhagiso ya gore dipula tsa matsorotsoro di tla tswelela go fitlhelela moranang. Tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa TEME se sa amogela sa DRC mo motshamekong wa go ipatlela phatlhang kwa AFCON 2026 gompieno. Wetso madume pele ga ke se mo dikgang tse ke le bolele gore tla re ntse re tsweletse dikgang tsa rona ministera kana tona wa tsa ko ofisi ya tautona a helele a tla go bega pego ya tlang a itshotse mokgang ya rona ya ntlha leta mola Gaborone le go mogometsa go tlala jaaka fa dipula di tsweletse ka go somana mo Gaborone le metsi e mo tikologong sekganya sa metsi ya mo letamong leo e ntse e le 38% mme mo nakong eno a oketsegile go ya go 93% mo sebakeng sa letsatsi go ya ka mookamedi wa utilities re ga se le mo go senai fa pula ka tswelela e tshwere fela jaana letamo le ya go tlala mme ebile go nne le kgonagalo ya go penologa mo go ka mafelo a mabapi a akaretsa o Naledi village le Tlokweng. Letamo le la Gaborone dam mo nakong ya gompieno le tsamaya mo go 93%. Lo oketsegile la thata go simologa maabane kana ke re 2 days back go le tsamaya mo go 38%. Go tla gologela gore e le ngo gola ka December ha matamangwa a mangwe a simola go tshela a go bokone dikgathong le tsibogo ntimbale le la lotsane tota le leng gore ne le se le kwa tase le tsamaya mo 27% mme la tshela la bala tshologa le boka e ne a tshela mme le tamola Gaborone ntse le se le se go morago le tsamaya mo go 38% le baka le lele ne re tshwenyegile la thata re ipotsa gore a mme gone le ta tshela le ha re ne re na le tshologelo ya gore ka gore na le kitso ya go itse ya gore le tamole gantsi le tshela ka February ne re soletse gore le tare mo pakeng yone ya pula le simolotse go tshela. Pula e tsweletse ka go na lefatshe lotlhe mme seemo seo se kgoreletsa matshelo a setšhaba tona wa ofisi ya ga tautona Rre Moeti Mohaswa o gano go rorela setšhaba seemo ka fa sentseng ka teng mo nakong eno Raitso dumela re go amogele mo BTV News. Dumela Raitso. Raitso ke tsa gore go le gontsi go hetogile maabane mme gongwe re itse mo go lona gore go ntse jang mo nakong ya gompieno. Raitso seemo se hetogile ya ka wana gompieno sa ntse o bua gore Gaborone dam mo e ka nna ya tana mme yone e setse e tetse penologa mo e leng gore gompieno re setse re tsere tshwetso ya gore batho botlhe ba e leng gore ba ko morago ga tamo ya Gaborone ya ka itse go na batho ba dirang ditenagale ga morago gale ba ntshiwe mme nna mathata a gore batho bangwe ga re ba gakwalela gore ba sute go nna le go bothata ja gore ba sute ba gabile thata dithoto tsa bone metsi e mwe mo tseleng ha o heta wa go hita le ko tabong Gaborone dam e kopana kwa le bonotwane ke ra le ko bo metsi mothabe seemo supa ha stabi hela pele ya lo ntsere se kopang ke gore batho bote ba ile gore metsi go lo simola ka bo motshudi di kgaola tsa mo dipane bo odi go a go pele ba re ba kopa gore ka tswetswe ba le gore ba sute ha ile gore metsi a ta hetang teng ya ga mabane ke ne ke thalosera e tsoro go na le komiti ya setšhaba e kopane e tebagane le dikgang tsa tsone tsa gompieno tsa kitego le tse re phaketse re kopane mosong ono ga re kopane mme re gakololwa ke technical team e ke thalose gore e tetse pele ke mapodisa a tsela Botswana mme go na le dilo di le mmala tse e leng gore ba re gakolotse gore di diragale ka ponyo ya leito ba gakolotse gore re dumalane go bona nakong ya gompieno go tshwanetse gore bo nne le tsela e leng gore re tabo re nna re bua le setšhaba re ba gakolola ka ditse di diragale re ha di-update go utlwa gote maabane batho ne ba bua gore Martins Drift Baragate e tswetswe mme e sa tswalwa dilo tse di ntseng jaana ga di nne sente ga re batho ba tse information ya boammaaruri le ba e leng gore ba mana le maleba ba teba ba information ntse ke bua re bua le ba boanamisa dikgang ko goromente be re kopa le ba BTV
gore maphata a tshwana bo water utilities ga ra ntse dira regular update ba tswana maphata a tshwana le bo BTV ba ne ba dira di regular updates maphata a government ka ba halogana ka di minister tsa bone ba tshwanetse re ba ne ba setšhaba. As we speak right now, we are setting up a dedicated studio se se tabo se le ba le kganya gore ne re ya setšhaba update le gompieno yana raitso re mo tseleng tautona go etela mahelo a ileng gore a milwe ke dipula ka gore tsa gore so se ga batho re mathateng ga re boetele dipele kwa nne ga utshwanyane e seng hela gore bo bona le ba go ha go tisa khomotso le go sila maikuto sa bobedi se re dumelana ka sona ke gore swantse re mobilize the resource go office maphakala yana le business ba business mo tsona ka ithabise maabane ba eleng gore ba buitse di account mo di bankeng tsotlhe tse di mo Botswana gore batho ba tsenye madi go thusiwe batho ba ga rona ba eleng gore ba mo se mo sone se le buang ka sone gompieno re gakolola ba re mo thulaganyo ya gore ba se police kana ba bereka le ba bo re ba o gore gakolotse gore ba o mall e tswalwe re gakolotse gape gore le molapo crossing e tswalwe le gore batho ba mo kgaolong ya village ba ikele thoko ka gore se mo se ga sana sente ga re thalosa re gompieno ga borone demo ya penologa ya gape re gakolla batho gore ga ona dithulaganyo tse gore ba ntse ba di akantse a ka beeletsa go kopano ja botsalano kana ile go tsa setšhaba re kopa gore ba di boele go thoko bogolo jang mo kgaolong ya Gaborone le go Francistown go utlwala le gore seemo ga se ana sente mo di kgaolong tsa bo go robelela ka go le ba ga go ana sente mme gompieno ka kgaolong tsa bo boteti se ga mo seemo ga sa ana sente re bone seemo sa ana sente go bo gantsi maloma jaanong re tsaya gore le batona ba taeta di kgaolo pakela re na le team ya di bo minister ba tomba etela mo di kgaolong tsa ba go di assessment gore re bone gore tota re ka tara thusa batho ba bone ba rona ja ta utlwa le ka moso o solo hetso la tsamaya go Francistown le ena ntsa go le ba go bona gore seemo se ntse jang ka gore ga se seemo se re se toetse ya ga re thalositse re supile gore dipula di solo hetso gore mo a tse a mararo e be di le go godimo ya mo re la gore go ithala bo ka moso kana ka moso mo ke gona re ka re nyano se mo se nna botoka mo sa re dipula ditabo di mme tabe di hokotsega mme ra go go ditabo di hokotsega mo se mo se leng gore dipula tsone la ha se ka bolone tsa bolokolobine mo gona le metsi a santsang a setse mo dino ke se sengwe se leng gore re ka ntse re se dira ke gore re se le batho maikuto ba ile gore ba amile ke dikgantse mme le gore ha go na le dikotsi ta na re ntse re bitsa ba ga molaodi re le bothe ba dikgalo tsa ga molaodi ba le 31 ba tshwanetse gore ba ga dikgang ba puso ba ne ba go bona ba buiseng le bone ba ha setšhaba update jaaka re bua go ta bona le dedicated studio e tabe di le dikgang tsonetse mme se se teng ba ra itse gore re gakolla bothe ba eleng gore ba eteletse dilo tsholo le mo dikgaolong tse 31 gore go se ka sewa seemo go bona gore dikgaolo tse eleng gore batho mo go tsone dikgaolo tseo batho ga mo seemong se eleng gore ta ke re ngwa motho a nna ko ka go letsitsi la noka ya no ka gona ra gompieno go bua gore o ka bereka gore go lapeng kana o ka se ka tatiro mme tsetso tseo di tla tswa ke boeteledipele ja bone mme dikgaolo ya ka ke tlhalosetsa botlokweng matebele mo dipane dikgaolo tsa bo Ramozwa le tse dingwe hela jalo go supa ha go sega seemo sa nna sente le go bokanye mme re tsaya gore boeteledipele ka dikgaolo ka ba halogana ba ta dira se se maleba re tshole go le tsa gore ba tsoma tantse ba gakologelwa ke tsa gore le bone bo di VDC le ba di sector tsa sepodisi le bone re tswa tla tswela go thusa go ra batho ba sute toro e ke ya rona rote ya ga ne re thalosa maabane ne re bua le ba business Botswana e bile re kopa le ba ra dikgwebo gore premier e bona e tona gompieno ke drainage system so re kopile o tela le gore ona le katakata raitso ntsha katakata ya gago go thusa gore re ba akanye mesele tse dingwe ta re dua ko morago go le ba di VDC re bua le bona ha ile gore go na le masheleng ba motho ba kolekile re gona go tsaya re le boga bang go thusa mme o gona gore a ithaope ra mogala se go na le bangwe ba ne ba tile gompieno ba kompone ya Huawei this morning ba ne ba super high le gore ba ta thusa le ka go rekela le bone ba sepodisi mahura gore ba tswelle mo tirong gore ne go sna budget ya go cover the expenses tsa gonna jana so re emegala thuso ngwe le ngwe ka tang go rona ka gore ntwa e le mo go yone ya go baganya seemo ga se e motho ga re se re ne seemo se sentseng jana mo ditsong tsa la hatsi mme go diragala ka nako e leng gore la hatsi ga lena ditsompelo ga lena madi
ra tshoko tsa gore le ha dipula di eme ya ka le gakolotse go ra gore metsi ona ha emisa go tsamaya a ntse a tshologa kwa tswang teng metsi a ntse a tshologa mme ebile tsa ka re bua pula ga e se tsamaya pula e santse tana ditshekatsheko tsa batebelopele ba lebelang pele diemo tsa bosa ba supa ha e le gore pula e tla santse ta tswela ena mme re sa ka ne re bua se se teng ke gore ipaakanye re bone gore ba e leng gore ba ga rona ba mo diemo tse di sa nnang sentle ba e leng gore ga ba nna mo dimong tse di siameng gompieno re bone re ba hypa ka tsela e ntseng jang re ba ha dijo re ba ha dikobo re ba ha le tsotlhe tse ditamelo tse ba di tlhokang gore ba kgone gore ba babalesege ditante ba tlhoka matarase ke dilo tse dingwe gore tshwanetse re ba dinele mme re tshwanetse gape re lebogela go tsena Red Cross ka le bone ba re thusa mo thulaganyo e re leng mo go yone e raetso re tso re lebogile thata wetso ga re tswela lephata la tepolo a pila re le solofetse gore pula e tswelele e ntse ena ka selekanyo se se kwa godimo mo mafelong gore la lefatshe leno mogolwane wa lephata leo re John Steglin a re ba solofetse gore dipula tsa monongwaga di eme ka kgwedi ya Moranang e seng ka Mopitlo jaaka bana ba kaile go le pele mo nakong eno go setse go kwadisitswe selekanyo sa pula se se fetang 50 mm le go feta mo mafelong ka go farologana mo lebakeng la letsatsi pula e tlogetse mafelo mangwe jaaka toropokgolo ya Gaborone e itemogela merwalela jaaka ditsela bogolo jang makgabaganyong a melapo di khurumeditswe ke metsi lephata leo le kopa setšhaba go nna podimatseba ka nako tsotlhe go ipabalela mo dipuleng tse kana paka ya pula gantsi hela ka kgwedi ya March mme mo ngwageng re sologela e tla hela mo kgweding ya April go a pele mme santse re soletse dipula tse di go godimo ga tsa tlwaelo go ya pele se ga se re gore ka gore re ntse re na le dipula tse dintsi ga se re gore pula itle gona tsatsi le letsatsi e tla re mo bekeng e tlang go apoge pula e hokotsege mme ha ntse re tswela gape re tsena la mo kgweding ya March re santse re soletse dipula ha re soletse pula e go godimo ga ya tlwaelo se re raya se re kgonagalo ya merwalela le yone ya oketsega se se diragala ra ke boammaruri se na le mabapi thata le yone phetogo ya loapi ka gore tota phetogo ya loapi ya amile di-pattern tsa pula tsa rona di amile di-temperature di amile dilo ka bontsi mo loaping ke sone se e le gore gompieno yana re itemogela dipula tse dintsintsi tse e leng gore tota re ne ntse re senka re nna le tsone dipula tse go ka diragala gore di hetoge ka gore tota mo kgaolong ya rona yone thata ya Botswana re na le dipula tseo re di bitsang re di convective rainfalls tse e leng gore tota re di bona thata ga go na le dipula tsa dikgadima kana tse di dumang mme gompieno go be go diragala gore ka gore re na le di-easterlies tse e le gore di khosa dipula tsone tse tsa medupe re be go diragala gore gompieno re bone kgonagalo ya pula yone ya medupe bagwebi ba dikgwebo tse di ko lefelong la marekisetso la mmolo wa Molapo Crossing ke bangwe ba amilweng thata ke merwalela ya toropokgolo e diragetseng mo toropokgolo Gaborone maabane bontsi madirelo a Molapo Crossing a letse a tseneletswe ke metsi morago ga go somana ga dipula tse di mašetla jaaka noka ya segoditshane e ne e tlhatsa lentswa bokete jwa ditshenyegelo bo tlhomamisiwe bagwebi ba kaile fa go tla ba tsaya lobaka go busetsa seemo mo mannong le fa go ntse jalo marekisetso mangwe mo tshokologong eno a ne a santse a ise a bulwe ka beng ba one ba ne ba tshwaragane le namane e tona ya go phepagatsa e ntse e le ko Molapo Crossing koloi tse pedi tse di neng di a tsewa ke morwalela maabane di ntshitswe tshokologong eno ka thuso ya sesole sa Botswana maabane hela re ntse mo shopong pula ena go dira tsela gore batho ba heta ba re ba bona metsi ko stopong ke be ke tswa ke re ka go bona le nna metsi ko stopong a nkopantshitse hela ha ga mmolo ha tla ka bokete bo bontsintsi ha se ke tla mo shopong re ke go tsa phone ke ga tsa snap ke ha a tsena le nna mo shopong tsena le mantsintsi hela re tswala mabati pressure ya metsi na bula mabati ha tsena hela le mantsi. Our shop is insured, but because it was a natural disaster, we're not sure if insurance is going to cover us. So we're going to try as work as fast as we can to try and reopen our shop so that we can get back to business. Fortunately, we have two shops. So as we are closing this one at the front, we operating from the shop at the back.
So everybody still has their job. Nobody's going to get fired. So we'll be operating from the back until we resuscitate the shop at the front. Next to our mall, there is one river. So water came from that direction and went inside our mall. It was too much water, then came in my shop and it damaged my stuff, like TVs, ring lights, AirPods, 10 TVs, Hawaii boards, headsets. I think so around 150 to 180,000 cost. They have to dip that river, you see. They have to dip so water flow can be done. And I think so they have to make over bridge where they are river. So water will pass easily. They have to dip inside. Toropokgolo ya bobedi ya Francistown le yone ya amilwe ke dipula tse di tsweletseng ka go somana lefatshe leno ka bophara go kaiwa fo nakong eno mafelo a amilweng thata e le Angilitshi, Nthe, BZ, Manaka, Block 7 le ditsha tse di fa tlase ga noka ya Tati. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa seemo se ka nna sa bifela pele ka jaana letamo la Ntimbale le setse le tletse go feta selekanyo sa lone ebile le a tlhatsa. Molaodi wa toropo eo Mecha Bongwa Matseka ka tshwaragano le ba komiti ya dibetso tsa tlholego ba thinkgetse go namola ba ba amilweng ke merwalla eo. Re tla go tse ditshwantsho jaaka re tla bo re ntse re tsweletse ka go sala morago seemo seo. O lebeletse Botswana Television mme ra tswelela. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso mme bogolo Kenewendo o apatilwe ke tona wa lephata la ofisi ya Gatautona Ramoeti Mohasa ba ne ba kopane le babereki ba pele ba moepo wa BCL go leka go rarabolola dikgang tsa bone tse di saletseng kwa morago jaaka go tlhoka go duela madi a bone a go kgaola mo tirong le gore matlo a ba neng ba nna mo go one go diragala eng ka one. Mamusi Siska. Bontsi jwa babereki ba pele ba moepo wa BCL ba sa tswa go wetsa dipuisano tsa bone le mme bogolo Kenewendo. Phutego ya bone ya ntlha e go belaesagang e tla ntsha maduo gareng ga puso le babereki ba pele ba ba supang fa ba tlogetswe mo legweleleng morago ga go tswala ga moepo ka ngwaga wa 2016. E re lentswa ba bangwe ba duetswe bontlha jwa madi a go tlogela tiro. Bontsi bo supile fa ba sa neelwa madi a go kgaolwa mo tirong le dikgang tse di sa weleng ka matlo a ba neng ba nna mo go one. Re ntse re nganga ka kgang e re babereki ga ba duelwa, even soft landing 1, even retrenchment agreement 2. Mone go duelwa e ne le di-terminal benefits. Yaanong ra kopa mo go lona botsadi gore le re thuse. Bogolo ro ja rona ba SETSWANA ga rena metsi, ga rena motakase. Bana ba dikolo ba sokola. Go na le di-report tse dintsi tsa bana ba ba kgokgontshegelang mo mantung one a e leng gore ga a ka bana hilwe batho kana a sa tsewe ke majaha a irentisetse a tsentswe batho. Re mo mathata a dikoloto tsa dibanka. Re ka hata sa di sheriff ya ka ke bua le lona yana. E re jaaka tona a tshepisa go dira ditlhotlhomiso mo nakong e sa hediseng pelo, tsholofelo ke gore makgotla a babereki le puso ba berekisane mmogo sentle. Re batla gore re hokotse tshenyego ya mantu a setseng. Segolo le rona re bone gore batho ba e leng gore ba nna mo go one ba reka. Se re se itamileng ke gona gore le rona re taya go dira evaluation report. Re ta buisana le ene mme wa liquidator gore kgannye ya gore a bata a siameng a rekise eme ha re sampere itshecha gore re tere boele go go lona. Nna ke hitela gote retrenchment packages have been paid. Di duetswe 617 million pula ka 2017. Bantha ba re nya ga go a nna yalo ke sone se re ileng ra dumelana gore go ra gore re tshwaraga nnete roi. Re bula semmuso, ra e bula gore re dire mo re bitsang consolidation. Ministera o na le keletso ya gore a rarabolle mathata a lona batho ba BCL. Mme ke na le tumelo e tetseng e leng gore ke tsaya gore mo gautshwaneng kgang ye re e buang e tabe halogana le e re leng mo go yone mo nakong ya gompieno.
bontsi jo bohano phuthego e tsisitse tsholofelo mo go bone mme go atlega mo ditsholofetsong tse ke go ntsha maduo a khotsohatsang. Mamusi Siska, BTV News, Silebe Phikwe. mo tsa mafatshe le lefatshe la Afrika Borwa le tlosolositse pego ya lone ya madi a setšhaba ka jaana puso e kopanetsweng ya koo e paletswe go dumelana ka go okediwa ga lekgetho. Party ya Democratic Alliance e ne e sa dumelane le gore lekgetho le okediwe ka selo sa bobedi mo lekgolong kana 2% go nna lekgolo lesome le bosupa ke gore 17%. Party ya ANC ga ena marapo a go tsaya ditshwetso e le esi ka jaana e tlhoka go engwa nokeng ke diphathi tse dingwe mo pusong eo e kopanetsweng. Pego e jaanong go boletswe e tla rolwa kgwedi e tlang e le Mopitlwe a le 12. Wetso a re dikgaole ka go lebelela tsa metshameko. Ke go leboge kaelo mme ke re madume wetso tlhe ka sone sebaka re tsena mo go tsone tsa metshameko mme re tlisidwa ke nna go segonkwe ka go rialo a re tsena mo go tsone. Mosamke wa ligi ya kgolwane ya FNB Premiership magareng ga Matebele FC le Moshudi Sanda Chiefs yo no ngotlosolositswe mo biking ya fitileng jaaka magosi ene e phadisana mo kgaisanong ya Orange FA Cup o letse o tlosolositswe gape ka mabaka a dipula. Metshameko e mengwe ya FNB Premiership e neng e tlosolositswe mo dibekeng tse di fitileng e letse e tshamekilwe mo tshokologong. Setlhopha sa Jwaneng Galaxy se padimotse Charibia FC ka dinodi le 4-0 kwa Galaxy Stadium. Faurapa United e tshamekile maleka a no e lengwe setlhopha le VTM FC kwa Dikgang Stadium. Faratswelela modulasetilo wa ligi ya First Division ya Bora Meja Thebetsile Mokgwa a re lentswa ba nile le kgwetlo ya dipula mo dibiking tota mo biking ya bolesome le bongwe tse di paledisitse mengwe ya metshameko fa e mengwe e kgaoseditswe mo tseleng ba ikitele sehuba go tswelela ka metshameko ya beke ya bolesome le bobedi mafelong ano a beke a rutlogela go ntsi ka refilwe le korwe. Meja Mokgwa re lentswa ba kgonne go tshegetsa metshameko ya le meraro mo bekeng ye fitileng mme ba palelwa ke le meraro e ba neng ba rulagantse go e tshwara mo gare ga beke ya ntateng ya dipula tse di sa emeng ba mo dipuisanong le Lekgotla la Botswana Football Association le ba Botswana Police Services go ba adima mabala gore ba tswelele ka ligi. Di-game tsa rona tsotlhe di a tswelela ka mahelo a beke. We will proceed with our games. Re tla be ntse re monitora seemo ra bona go dipula di ana ra tlhaloganya ditlabo tsa rona here and there they can't train properly. If they are able to train, they inclined to train mo di indoor facility. Re ntse re taboga beke yotlhe re se re tswa go bua go lekidi re tswa go bua le ba Botswana Police Services re lebile dikgang tsa gore mabala a leng teng a ile gore a na le good drainage system ke di-turf ke a le gore gongwe re ka tshameka jaaka bona Premier League e tsweletse ba tshameka despite the rains tse re le mo go tsone. Mme First Division as the second tier league at the Premier League we expect gore the standards tsa rona di se ka tsa harologana thata e se ka nna gore Premier League ya tshameka First Division e me go tlhelele gate ya ka go tshameka. O tlhalositse fa bothata jo bo gakadiwa gape ke go tlhoka barutloetsi mo go ba paledisang go hirisa mabala. The issue of not us having a sponsorship as First Division it is really hampering on a lot of things. Le gompieno you'll find that around Gaborone there are facilities that are privately owned. Gona le bo Jamali, gona le bo Bank of Botswana grounds. They will get artificial turfs. They can be exploited. Ra go bona ra bua le bone. Kana ra ba mo kgwebong. Ba batla madi, they will need money for the league to pay in order to have those facilities and they need to be paid up front. Fa tsotlhe di ka tsamaya ka thelelo. Ligi yo solofetse go tswelela mafelong ano a beke ka metshameko ya beke ya bolesome le bobedi. Setlhopha sa Setipola sa amogela Prisons 11 kwa lebaleng la Ramonaka. Desert Ngau e bapolana le Tlokong United kwa lebaleng la Tsabong VDC. Magosi ba amogela Jwaneng Young Stars kwa VTM Arena. Police 11 le Sun Diamonds di bapolana kwa Botswana Police College kwa Otse. Kwa Be Free Park go tla thunyela go sala molora jaaka Taung Young Strikers e tla bo amogetse Holy Ghost. Ditlhopha tsa UB Hawks le Notwane di kwa lebaleng la SSG. Refilwe le Korwe, BTV Sport, Gaborone.
moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi a re fa ikopelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa World Athletics Relays sa ngwaga o tlang e ka atlega seo se tla thusa mo go tsosoloseng serodumo sa lefatshe leno. Bantsi a re lefatshe leno le ntse le dira bontle mo mererong ya mabelo selo sa reng se baya mo maemong a mantle go atlega. Kagiso Molelekwa o go tshwaretse dintlha. Morago ga go lemoga fa lefatshe leno le tsweletse ka go dira bonte mo dikgaisanong tsa mabelo ka go farologana segolobogolo a neeletsano kgotsa relay lefatshe leno la bona go se thona ya go ipona diphutamafatshe ka go farologana le go eta go tshegetsa mabelo ao ka tsholofelo ya gore fa toro eo e ka fetoga nnete go ka nna maleba ka jaana gape lefatshe leno le tla bo le ipelela dingwaga di le 60 le ntse le ipusa. Lefatshe la Botswana le tabe le ipelela 60 a go ipusa mo re go bitsa 60th independence anniversary. Ke sone se re ba mabelo re boneng gore le rona re nne le sabe ngogono heta wa 2024 re ne ra go Bahamas bashimane ba rona ba 4x4 ba heta ba ta ka sekgele sa gold mo gone mo go supang gore kana motshameko gora gore re itsetsepetse re le lefatshe la Botswana kana re le ba Botswana Athletics. Mo godimo ga mo Bantsi a re ntle le go tokafatsa maemo a lefatshe leno lefatshe ka bophara go tshegetsa dikgaisano tsa selebogose go ungwela makalana ka go farologana. All sectors tse leng gore di teng mo Botswana ya ka ke bua ka lona kana gore le tsene mo seemong gore ebe le tla le rutiwa gore seemo sa metshameko ya World Athletics se dirwa ka tsela e ntseng jang. Le rona ba rona di-referee tsa rona di-coach tsa rona batabogi ba rona ba go ithuta dingwe mo go ba batang kwa le rona hela administrators go mo hela go fila fomo yone go rutile dilo tse dintsi mo go matso gore dilo tse dingwe ga re di ele thoko mme ke tse di tlhokagala se e leng gore rona mo go rona go tsile gore ha tshono gore le batabogi ba rona le mabelo a mangwe a e leng gore gongwe re ntse re sa itshesala mo gone re kgone go atolosa. E re ka lefatshe leno le kile la atega mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe mo nakong e fetileng sephiri ke eng gore ikopelo e fetoge nnete. You do the lobby among the World Athletics members. There is a big committee. Re tsweletse ka go ngoka maloko a lekgotla la athletics lefatshe ka bophara gore ba re emenokeng mo ikopelong ya rona. Re setse re kopana le maloko a le mmalwa e le maiteko a go itela. Re tshwanetse gape ra baya pele komite ya ikopelo ya lekgotla la World Athletics lenaneo la rona go tshegetsa. And we should present it and or in front of those the bid committee plus the president of the World Athletics. Fa e sa le lefatshe leno le simolola go phadisa mo dikgaisanong tsa mabelo a neeletsano le ikgapetse lefera go dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa ngwaga o fetileng ko lefatsheng la fora ka setlhopha sa 4x4. Komite ya ikopelo ya World Athletics e solofetse go etela monogae malatsi a le 3 go simolola ka la botlhano kgwedi eno e le 21 go tsena e le 23. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Duela ka tseleng se jalo re khantsa metshameko tsa nako eno wetso ke re a re boa re kopana kgantse jana kana kwa bone ja ke tlabe ke boa ke go dineela gape ka puo ya SETSWANA ke re wetso tle go lona ba ile gore la amilwe ke merolela go motsegang tle a modimo a poloko a nne a ntse ana le lona mme ke re go lona jalo mo ditseleng a re diriseng sentle a tsela e tswetswe a o se ka ba rubelela hela tle re diriseng sentle go rotlhe re go goroga sentle ko malapeng mme ka go rialo tle ka lo sa bone o eme sentle go tswelisa in context hano ha mo BTV News Channel tswelela o ntse o rikantse. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. Hey, BOTSWANA, look, you know I love you.